Tiga mina ni Paulo do sinja do calatay. Urak wapat-fatekam ikatlona. Inyurana abuata sukap sepsekana tao do calatayam. Yamano yung na kanyidum ketni Yes Kristo do jojika. Sino-sino yamapi kawujinyo. Manwa kamu mavuta saon, pancen kamu palajaken. Hiwawalam na ni Moisewu, yan nyo ipakapso seri na ni Yamatadoto. No yapudo, yan nyo ni mamiringa mapasariya ciri-ciring na ni Yamatadoto. Yakamu may panungun nga, yak may yabusunakem. No kakwam, nipiyan nga nyo serya tumalamurong ninyo. Ami kung kamuat tumanguranguri dunyo agapan siya mapasari siya Yamatadoto si Chay kwaya. Manwa abu pipi pangayan nano katunyo may rektando minalalo nyo no kakwa. Jabukak man na siya nga. Nanituro ni Yamatadoto usiri jinyo yamapi fareso mapiro ka ba fare. Manwa yamunga ni urido yanyo kaapso iwawalam na ni Moise. No yamunga nido yanyo kami nakamiring so mapasariya ciri-ciring na ni Yamatadoto. Akman si apulahana ni malavat dado seisyo. Manyiringam iyaranam nyanoingan na si Yamatadoto. Amuriwunyi benekan na siya habusuraraten do tangayin na. Amuriam no simen sutawa miigan ni Yamatadotom manuyong ura machikunongan ji apulahan. Ni pariman na ni Yamatadoto do seisyo kabnek na sobe kena tao do yotaya abusuraraten do tangayin na. Do kapingan ni Yamatadoto. So ni parimanan na siya ji apulahan so akman siya nga mapasariya ciri-ciring no kakwapa. Manyiringam, mamiminutaw do karawan na ipantako so ari-arilaw ko. Dumukapigan ganyaken. Nyanoingan na ni apulahan. Uriwunyi karilawan na niya ni Yamatadoto. So ikamimino, umano yung jatawa ikarilaw na ni Yamatadoto. Utawa miigan no iwawalam na ni Moise may did na jiraw piwuyawiyan na ni Yamatadoto. Duka jida makatap-tapan siya pivarain. Tau ciring do seisyam. Utawa di makatap-tap siya pivarain so yadum keta iwawalam na ni Moise mangijiraw piwuyawiyan na ni Yamatadoto. Uriwi kano yung no kabuno asa katawa habneken na ni Yamatadoto busuraraten do tangayin na amangurido iwawalam ni Moise. Tau ciring do seisyam. Umigan nga ni Yamatadoto tau habneken na busuraraten do tangayin na. So ikano yung narana makapsuto meyono nga ikavino padna. Amo iwawalam na ni Moise abo kasengesengenan na do kapigan nga ni Yamatadoto. Tau ciring do seisyam. Umangorido iwawalam na ni Moise abo dang ulik-lik na ciring. Si Kristo ni malit jaten do uyawiyan na nyaten ni Yamatadoto di makatap-tapso iwawalam na ni Moise. Tau ciring pado seisyam. Unyi padeket dado jojikam iyawun niya ngayan nano piwuyawiyan na ni Yamatadoto. Unyi kakman nasang ni Yes Kristom ikakranawo hari-harilo na ni Yamatadoto si apulahana manginayi turdo bekena tao do yotay. Sutara na ikamimina makapso serya ni pancina ituro na jaten ni Yamatadoto. Do kapigan rantanya. Mga kakte, agagapan siya no tawam no may siri-siring rarwa ka tao do faredam.
tuda namam nekiwo hapiagenda. Sui kaburanano mapasubnado nipamnekan davare. Do kaburanano nipiras davare. Hakman sangan unipancin ni yamatadutwa nakemna yiturnaji apulahana kanoa sakatawudo sifu-sifu fuungna. Sujina ni mapakaciringisyado arwatawo ta sakatawo. Iyaranam si Kristo. Upipi pangayan no ciringkwam jimiyo po pasu ni man ma ni pamnekan na ni yamatadutwa ciring na. Tanan ni manu jiwo iwawalam ni Moiseso at luapo so ikasikalimaraw so awawanam. Jabliso minaciring na ni yamataduto di apulahan. Tano si pangurayan tao iwawalam na ni Moiseo turuan na jaten so ararilaw na ni yamatadutwam. Beken mungani yorido minaciring na ni yamataduto. Tao ni turo na arirarilo na di apulahanam. Pangununungan na ni yamataduto minaciring na dya. Ami kong upipay pangayan na no iwawalam ni yamatadutwa nitaid na di Moise. Iwawalam ranuram ipakateneng no taudo raratenda mangay doyayi no sifufuong ni apulahana si Kristo. Hamno kanunangam tinsiwo ni tumurun niya di Moise so iwawalamang. Akaturunaranan niya do tao. Amsiya mataduto ni macisiri-siring di apulahan. No akmansangam manwa. Masipalpal pidu iwawalam na ni Moise kano pangurayan na ciringan ni turunan niya mataduto. Jabukak man nasanga. No simano yung kapakap tano iwawalam ni Moise so tumayono nga ikavino padam makaneteranura ipachikaw ptanji yamataduto. Amu ciring do seisyam yato dami minutaw do karawana yamabedbed no raraten. Amurian no sikakreben tao kapakap taso tumayono nga ikavino padam kapigan ngantan ni Yes Kristo. Tauriranam minaciring nauri ni yamataduto do amrarali niya tao. Hamno kabupa ni Yeswa ipian ngantam apya. Tamen su iwawalam ni Moise umrat do ununedta. Amuriwo icak mani inyapuan tano iwawalam ni Moise amrat do ununedta mangay do yayi narana ni Kristo. Kabnek narana jaten ni yamatadutwa habura na suraratan do tangayin na. Do kapigan ngantan niya. Si chay kwaranayam yaranam yan si Kristo. Hamuri unarana jimrachi do ununedtano iwawalam ni Moise. Inyo ranam kamurana mamiminak mani anak ni yamataduto. Doyan nyo rana kapigan ngan ni Yes Kristo. Inyo ranam kamurana ni mamliso ununeda ni taktakan rana yarana machikaop di Kristo uminaraso ichichirawat na. Amuriwi kaburana no matarek do amrarali ni Yes Kristo tao. Tamiyangang isirado tangayin na. Tanataw doyo taya, tanabeken ataw doyo taya, tanalamlam suya, kano beken alamlam suy. Tanamagakaya, tanamavakasam, kamu mamimina, hakmiya sarana, ya machikaw di Yes Kristo. No kamu machiluvut di Kristom, mano yung kamu na, machikunungan di apulahana. Umamuunso, arilaw na ni, yamataduto si apulahan.